Mba kwe pou Timon men chide ate ka alvan me devon ek sa ou nou men. Konen la jek fe tout bagay zan mim. Msezi pou mis. Yeah. Mdi negyo sa deja pepla. Negyo baka bay ma igwen sou bol gen yo tap men. Bom deja san negyo a fe sa. Negyo a fe sa anko. Ok, yon sujek pat verite. Negyo pat ap jem chache trete lo kon sa nou. Mwen se si yon bay ki manti li, negyo tap jem trete ton sujek kon sa. Pi ap pase, pi ap me pol nan bouch mwen, pou mde manti tet mwen. E yo bay ton tom nan mounen, jist pou ton tom nan pa suiv interview an. Tonton ma bon manti o reynyon mbal fe a negyo bagay. Sa ou danje men, nek sa pi danje ke izo, va pa. Mse zi pou negyo yi frem. Yon negyo dize kidnap mwen fe sa ma fe. Mwen kidnap akran. Mwen diyo sa mwen kidnap akran lan moun. Yo lan moun, va bay te tout problem pou nek son de men. Tout moun sou rezo a geton sa negyo ap men le frem. Mba di nek fem men. Yeah. Mdi negyo sa deja pepla. Negyo baka bay ma igwen sou bol gen yo tap men. Bom deja san negyo a fe sa. Negyo a fe sa anko. Ok, yon sujek pat verite. Negyo pat ap jem chache trete lo kon sa nou. Mwen se si yon bay ki manti li, negyo tap jem trete ton sujek kon sa. Pi ap pase, pi ap me pol nan bouch mwen, pou mde manti tet mwen. E yo bay ton tom nan mounen, jist pou ton tom nan pa suiv interview an. Tonton ma bon manti o reynyon mbal fe a negyo bagay. Sa ou danje men, nek sa pi danje ke izo, va pa. Mse zi pou negyo yi frem.